Lapalong Yakafut Shillong Archdiocese Youth Convention Movement Zone 4 Wahlang East Castle District Hinin Kasni. Hakani ke Youth Convention lai shimenta de Kindriltali ki parish, kum ka South Simper parish, Mausinram parish, Wahlang parish, Marbisu parish, Dangar parish, Batdingye parish. Ukongsan ubalong hagani kesni ude Father Shulin Star Kharkongor ubalong ru secretary jong Archbishop harungkat kejingadon lang Father Sebastian Malnyang ubalong parish priest ka Wahlang, Father Sherman Khongshay assistant parish priest ka Wahlang, Father Rimiki Nyangti spiritual youth director zone 4 but Father Silvanus Nongkendri. Nama beliau badan terkau akan kirim hotel serta bangun presiden bangun serta terkau. Kemudian program itu direkam. Harian belum kemudian program timur. Udah boleh dilakukan terkau dari itu. Nasi lagi lupa kalau bisnisnya. Ni lupa kalau ikai. Ni lupa kalau dokter. Belum engineer, belum pilot, belum perawat, belum suster, dan mendapat ini kasih pada asisten teknologi malam yang belum ada sih. Lagi ini kita belum punya yang senang tambah. Balik diwakil, yang sahaja semuanya sudah berubah. Simpang dia senapnya, ada pilih ubah. Bak kau kan boleh kau nama rakyat sak malu.